Ibihe byiza nshuti bakunze ba Bwiza TV ndetse namwe abasomyi ba bwiza.com mu bice bitandukanye murimo no mu mirimo itandukanye muri gukora, reka nongere mbasubize kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyo muri iki gitondo cyo ku itariki ya 27 ukwezi no kwa 12 umwaka n'ibihumbi 2023. Akaba ari ikiganiro kigiye kuba kigaruka ku makuru yaraye avugwa ndetse n'aramo avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho tukiri muri iki kiganiro, mugiye kuba muri kumwe nanjye Leonsenga Shadrack. Akaba ari ikiganiro kibanziriza ibindi byose muza kubona hano kuri Bwiza TV. Muri iki kiganiro harimo amakuru menshi tugiye kugarukaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatavuga rumwe n'ibyiri gutangazwa na Seni batangiye kwigaragambya. Imyigaragambyo yatangiye kugaragara hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira yuko iyo myigaragambyo ishingiye ku kuba Seni ikomeje gutangaza ko Felix Antoine Tshisekedi ari uri imbere mu majwi ari kubarurwa. Kuri ubu ngubu bari kuvuga yuko Ronongo afite 78 n'ibice 98%, mu gihe Katumbi afite 18 n'ibice 27%. Byatumye umuvugizi w'ishyaka rya Moise Katumbi avuga ko ngo kuri ubu ngubu uko bimeze nibyo bari kubona ngo bibemeza yuko nubwo iyi Seni pari hazard cyangwa se mu buryo babona nk'ubudashoboka baramuka bavuze yuko Moise Katumbi ari we watsinze ano matora, ngo n'ubundi bitakuraho ko batemeranya n'ibizayavamo. N'ubundi uruhande bariho ni ukuvuga ko ano matora atagomba kwemerwa uko byagenda kose. Pour être beaucoup plus clair, même si aujourd'hui la CENI par impossible déclarait Moïse Katumbi élu président de la République, nous rejetons ces résultats parce que issus d'un processus de fraude tellement organisé que c'est un mépris pour l'expression du peuple souverain. Bati uko byagenda kose ntabwo ibizavuma no matora bigomba kwemerwa. Mwana makuru turabwira yuko MONUSCO ikomeje gufunga imiryango yayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubutumwa bugenda bufungwa buhoro buhoro kubera yuko muzi yuko baherutse guhabwa undi mwaka umwe wo kuba bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwaka ubwo bagenda bafungamo ibikorwa byabo buhoro buhoro. Hanyuma ndaza kubabwira kandi yuko muri ano matora yabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa yuko guverinoma ya Kinshasa cyangwa se ya guverinoma ivugirwa na Patrick Muyaya bari gutangaza yuko bano bagabo batangiye imyigaragambyo baza kubona ishyano. Ibyo nyine bari kubivuga ariko imyigaragambyo deja yatangiye. Hanyuma kandi kubijyanye n'urugamba hagati ya M23 na FARDC, icyo twababwira nuko mu ijoro ryakeye muzi yuko M23 twabwiraga yuko yari iri mu marembo ya Sake, na n'ubu niko bikimeze. Bikavugwa yuko ubu ngubu Sake ntago M23 yari yayigeramo, ariko ngo iri mu birometero nka 5 gusa kugira ngo ibigeze muri Sake. Bikanavugwa yuko ubwo ari ibirometero 27 kugira ngo ibigeze mu mujyi wa Goma. Aho ngahiri ni mu burengerazuba bwa Sake, ari nabwo burengerazuba nyine bwa Goma. Birumvikana ayo ni amakuru ya saa 12:30 mu mugoroba washize, niyo update iheruka. Ngibyo rero ibyo tugiye kuba tugarukaho mu buryo bw'incamake. Icyo nabibutsa ni za gahunda: mukore subscribe kuri YouTube channel, mukore like nyinshi kuri YouTube channel, mutange shares nyinshi kuri no YouTube channel, hanyuma kandi munatange comments kuri no YouTube channel. Icyanyuma munakore comments nyinshi kugira ngo iyi YouTube channel ikomeze kwigira hino n'abandi bantu bakomeze kuyibona nabo bayikurikire, tubashe kwagura umuryango mugari wa Bwiza TV. Ndumva ari ibyo ngibyo twaba tubabwiye kugira ngo tutangire nano makuru mu buryo burambuye. Amakuru rero ari kuvugwa nkuko narimaze kubabwira, harimo amakuru cyane bigongo bikogaruka ku matora. Ni nyuma yuko ku mugoroba wakeye Seni yaraye itangaje nanone izindi resulta z'agateganyo. Resulta zatangajwe zigaragaza ko Felix Antoine Tshisekedi ari we ukomeje kuza imbere
yatowe ngo n'abantu bagera kuri miliyoni 4,835 n'abantu 253 bangana na 78% by'abagombaga gutora. Ubu nyine niyo majwi afite. Agakurikirwa na Moise Katumbi ubu ngubu ngo yatowe n'ibihumbi 873 n'abantu 616 bingana na 14.27%. Hanyuma Martin Fayulu akaza ku mwanya wa gatatu afite amajwi 20 abantu 258 n'abantu 900 n'abantu 258 n'abantu 903 bingana n'abantu 4.20 bingana n'amajwi 4.23%. Uko niko bari gutora. Uri inyuma afite 0.03% n'uwo bita ngo niba ari Ngoyi, ari niwe ufite amajwi ya nyuma ngo yatowe n'abandi 1552. Hanyuma rero ibyo byatumye abantu batangiye kwigaragambya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abangaba ngiye kubumvisha ni bamwe mu batangiye imyigaragambyo bamagana ibyavuye mu matora, bakaba bari kuvuga bati machafu manda yako inaisha. Uwo babwira ndibaza ko mwumva. Yes, numva ari ibyo abo bari kwigaragambya rero bambaye imipira y'umuhondo. Ntago ndi kubona ngo nabo kwande cyangwa nabo mwishaka ryande, ariko bari kubwira ni UDPS ariwe Felix Antoine Tshisekedi aka Beto. Bakaba bari kumubwira bati we machaku manda yako inaisha, nko kumubwira yuko manda yarangiye. Bakaba bari kwigaragambya nyine bamagana ibyavuye mu matora. Muzi yuko byari byatangajwe ko abo mu mashyaka atandukanye yibumbiye hamwe na Martin Fayulu aribo bari bafashe iya mbere, bavuga ko uyu munsi ku itariki ya 27 bagomba kuramukira mu myigaragambyo yamagana ibyatangajwe, ibiri gutangazwa na Seni nka resulta z'ibyavuye muri ano matora. Bakaba rero batangiye kwamagana ibyavuye muri ano matora muri iyo myigaragambyo. Ibyo birajyanana nuko amakuru yandi ari guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'undi nyiri kuri ano matora avuga yuko perezida wa Seni Kadima ngo atazi amasite yagombaga gutora umubare wayo ndetse n'ayatoye umubare wayo. Biravugwa ko mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya Seti ndetse na Actualité.cd ngo uyu mugabo yananiwe gusobanura site zagombaga gutorerwaho uko zingana ndetse n'abantu bagomba gutora uko bangana. Bikaherwa rero bivugwa yuko ari cyo kituma bemeza yuko amatora yabaye mu bujura, kubera yuko urumva niba perezida wa Seni adashobora kuvuga ati imibare yari iteye gutya, biri kuvamo bimeze gutya. Kwanza reka mbanze mubumvishe ari kubisobanura uko byagenze. Hano yagize ati: Président, c'est dans 5400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant? Je ne sais pas. C'est qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont
à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens. Iyi nkuru ndi kuyisoma kuri actualite.cd ikavuga yuko nyuma y'iminsi igera kuri 5 no kuvuga kugeza ku itariki ya 25 ngo amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarakiri kuba mu gihe byari biteganyijwe yuko agomba kuba umunsi umwe wo ku itariki ya 20. Denis Kadima rero uvugira Seni ndetse unayiyobora akaba yaravuze yuko donc yananiwe gusobanura abantu bagombaga gutora ndetse na site zagombaga gutora. Akabaza bamubajije bati ni site zingahe zatoye muri site 75,400 zari zipanzwe ko zizatora. Avuga yuko ngo adashobora gutanga exact figures cyangwa se imibare ya nyuma kubera ngo imbogamizi zitandukanye zagiye zibamo aho aba agenti ba Seni batagiye batoresha abandi ntibatange raporo zanyazo. Akavuga ati there are some of our agents who finished the elections, they organized the polls, but they couldn't even leave the place because along the way they were attacked. Ati hari bamwe mu agenti bacu batoresheje ndetse banarangiza neza ariko ntibabasha kujyana ibyavuye mu matora ngo babigezeho bigomba kugezwa kubera yuko mu nzira batatswe barahagarikwa nyine. ngo when we see them with the machine we think they are going to a politicians. Mu gihe rero twebwe tubabonye muri izo nzira bari fite izo machine ngo tugakeka ko ari abanyepolitike. Some are hidden in the bush, bamwe na n'ubu barakihishe mu bihuru. Others we have sent helicopters, abandi nyine ngo babohereje indege za helicopter kugira zijye kubazana. We have called the Ministry of Defense, we have sent helicopters to help them. In fact, it is a bit like a war situation. Ati mukuri ni nkaho turi mu ntambara, niko yasobanuye ashaka nyine gusobanura impamvu atari gusobanura neza ibyavuye muri no matora. Avuga yuko ngo abakongomani bagomba kumva yuko bo bari victime, ngo ya noti ngo ntago bo bafite uburenganzira. Ngo so I'm unable to give you these figures because there are machines you have seen which were broken in front of everyone and in a spectacular way. Ati ntago nabasha gutangaza iyo mibare byanyabyo kubera yuko nkuko mwabibonye hari ibimashine byo gutora byagiye bimenagurwa kandi bikamenagurwa imbere y'abantu bisa nka hari ibintu by'ibirori nyine nko kwishimisha. Ngo I don't know what else we can get out of these machines. Rero ntago nzi icyo twakura muri izo machine, and our agent couldn't even get back on the road to go to the antennas because they were being charged. It is a bit complicated. You think they are the originators of what was happening, but in reality it is the politicians who have these things. Ati uko byagenze abanyepolitike nibo babishyizemo uruhare, ariko urumva ko nawe nyine nka perezida wa Seni ariyo yagombaga kuyobora amatora yemeza yuko akavuyo kabaye. Nubwo atari kuvuga neza ngo akoresha iryo jambo akavuyo, ariko arayemeza yuko habayeho akavuyo. Uko byagenze bigaragara ko byari birimo akajagari kenshi, ariko ntibikuyeho ko akomeje gutangaza ibyavuye mu matora, bituma rero akavuyo katangiye kwigaragaza hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'aya matora. Ibyo kandi nyiri kwa no matora ariko ngenda nanerekeza ku musozo w'ibiri komeje kuyavugwaho, harimo ko numva ibyo rero nambabwiye kuri no matora. Nshuti bakunze babwiza TV, reka ahubwo duhite twerekeza ku mirwano ikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'abawazarendo n'indi mitwe yose yiyometse kuri FRDC. Ku munsi w'ejo hashize twababwiraga yuko imirwano yari iri mu marembo ya Sake,
ubu rero situation uko imeze haratuje muri iki gitondo, haramutse hatuje kuva kwanza saa 12 zo ku mugoroba washize haratuje. Bikavuga ko M23 iri gukontorora uduce twa Karuba na Misekera na Kobokobo na Bushake ndetse naho bita kuri Matanda, kuri Volcan Matanda, ngo akaba ari mu birometero nka 5 gusa werekeza Isake, hakaba mu birometero 27 werekeza Igoma. Aho ngaho akaba ari mu burengerazuba bw'iyo migi yombi maze kubabwira. Bakavuga yuko M23 ngo yabashije guhagarikwa n'abawazarendo bakayibuza kwinjira muri Sake nyine nyirizina, ndetse ngo banayibujije kwinjira muri Rubaya ya site minere. Ariko uko bya nimugoroba ku mugoroba washize nyine nabyo biramutse, nizo updates ziramutse ku bijyanye n'ino mirwano. Ubwo no kuvuga ko nyine tukivuga imvugo ya nimugoroba ko M23 ikiri mu marembo yinjira muri Sake. Bikavugwa rero ko iyi mirwano ikomeje kubera yuko FARDC yahisemo kuviola cessez-le-feu, bongera kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse no ku basivile. Iyo rero bakoze gutyo M23 ihita yidefanda, ikanandika iti turaza kwidefanda kinyamwuga, tuze kwihagararaho kandi tuze kubasha guhagarika umwanzi. Niyo mpamvu rero ubwo imirwano yubuye nyuma yuko hari cessez-le-feu yari yashyizweho n'abanyamerika. Ibyo cessez-le-feu ndizera ko mubizi neza, ariko byaje gukomwa mu nkokora. Nari nababwiye rero ko Patrick Muyaya avuga yuko nibaramuka bigaragambije ngo leta iza gufata mesures zikwiriye, ariko si n'ubwa mbere bivuze, kwanza byerekane kwirirwa mbigarukaho. Yabivuze kuva bakibitangaza bo kwa Marite Fayulu, ubana bitangiye deja, ariko muzi yuko hari abantu bari babaye dispose mu bingabo, kwanza bari bagiye bashyirwa mu bice bitandukanye kugira ngo bazabashe guhagarika iyo myigaragambyo. Niba currently rero imyigaragambyo yatangiye kwigaragaza, ubwo turaza gutegereza turebe ko nabo baza kugira icyo babikoraho. Hanyuma nababwiye ko MONUSCO yafunze amarembo yayo mu gace ka Rubero, ni muri Nord Kivu. Akaba ari donc ni imiryango ntago ari amarembo komite. Byabaye ku itariki ya 26 nejo hashize. Idarapo rya Nations Unies ryari hari rikaba ryarurukijwe, bahita bemeza yuko nyine MONUSCO itakibarizwa aho ngaho muri Rubero. Ubwo bivuze ko MONUSCO itangiye ya withdraw yayo, ariko ni withdraw byavuzwe ko igomba kuzamara igihe cy'umwaka, iri mu kugenda withdrawing mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. MONUSCO n'ubutumwa bwa Loni nyine bugamije kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bunavugwaho kuba ari ubutumwa bw'imfabusa butagize icyo bumara, kuko imyaka igera kuri 29 hafi 30 bamaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntibyakuyeho ko imitwe yitwaje intwaro bari bagiye kurwanya byatumye iba myinshi aho kugira ngo igabanuke. That's how the situation is kuri abo ngabo. Ubwo ni icyo ngicyo gihari kuri iyi MONUSCO. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kuvugwa hariya hakurya, harimo n'inkuru igaruka ku kuba hari ibiza byibasiye abaturage mu duce dutandukanye bihitana abaturage. Amakuru aravuga ko abagera kuri 21 babashije aribo biguyemo n'ibiza byabaye mu gace bita ngo ni Kananga muri Kasai Central. Ni mu ntara ya Kasai Central ibarizwa mu majyepfo ukurikije uko bigaragara ku ikarita y'iki gihugu. Intara igaragara ko iri nko mu majyepfo y'uburengerazuba bw'amajyepfo, ukurikije uko bigaragara kuri no karita ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero bikavuga ko aba bantu bapfuye baguye mu kiza cy'imvura nyinshi yaguye muri kiriya gihugu kuva ku itariki nako yaguye ejo ku itariki ya 26. Bakaba ngo yari imvura yatangiye kugwa nijoro ku itariki ya 25 nyine kuri Noheli nigeza ku manywa yo kuri 26. Bituma rero ngo ibiza bibibasira, harimo ko bagwiriwe n'ibisozi, insengero ziragwirwa. Mu bapfuye hakaba harimo umuryango
umuryango wose waperishinze cyangwa se waburiye ubuzima muri icyo kiza, akaba umuryango wari ugizwe n'umudamu n'abana 8 bose. Ubu rero hakaba habarurwa abantu bagera kuri 21 nibo bari kwemezwa ko basize ubuzima muri icyo kiza. Twavuga ngo Imana ibakire mu bayo. Tubakunze ba Bwiza TV rero ndetse namwe abasoma bwiza.com, amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye turaza gukomeza kugenda tubagezaho uko amasaha agenda kuza yicuma. For this morning reka tube turekiye aho ngaho kuri izi update, hanyuma nkomeze kubifuriza kumererwa neza no gukomeza kugira ibihe byiza. Mukomeze kuryoherwa n'ibyo murimo, mukomeze gukora subscribe kandi kuri Bwiza TV, mukomeze gukora share kuri Bwiza TV, mukomeze no gutanga like nyinshi kugira ngo Bwiza TV ikomeze kuzamuka. Turabakunda cyane kandi turabifuriza gukomeza kuryoherwa n'impera z'umwaka, ari nako mutangira umwaka mushya neza. Njye ni Shadrack Niyonsenga, mukomeze kugira ibihe byiza.